searching for freedom, just listen to what I'm gonna say. My Lord is able to free you if only you accept him today. Aren't you glad to receive him as your Savior and friend? And you will never be bothered by the devil again. You won't be his slave. Heaven is a place where you and I could be free. 'Cause heaven's so real, you will never be the same again. Never again. Jesus will be there to see that you are free for eternity. Heaven is a place where you and I could be free. 'Cause heaven's so real, you will never be the same again. Never again. Jesus will be there to see that you are free for eternity. For eternity, Maria Kandi Oikos, Sawa Harakoidang and Naratai, Tipi me one word ministry mean tell Tipi me wo. A Kawa Sadin Nakoin and the one member and then Kaimanga Yay, Roidin and Ganyan Yay, or Nan Sinapus Magome, a Memet and Nanokunam, Kitom Katekiroi, Kitom Sanene, and Memet and Midona. Here in the Yokan Benet was Mayaka, Hanakoyami Memet and Nano. Kita mi kata kira na tangiri bukin kita wana web na mi memet nano ana kona andi ki papanara ne bona kona tswara me manya na cost na memet nano yo makan to wana te kuna memet na pena no yai yana ki runde war Don Williams ta kuta kana ba Lord, I hope this day is good ndabeta yo spedi yarapong oni ka ngai pa ni ngapong wana rangin na koroi bukin manangara pas na kon tita puare ki to sina na kon nakawa Mejeswa yakamendi kini piairi pong ni kabene kara roi bukira. Ayare sinabusiyan tayo na ko anangan na nabuana pa inakaroi pa ni kabene bukira. I should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good. Lord, have you forgotten me? I've been praying to you faithfully. I'm not saying I'm a righteous man, but Lord, I hope you understand. I don't need fortune and I don't need fame. Send down the thunder, Lord, send down the rain. But when you're planning just how it will be, plan a good day for me. Lord, I hope this day is good. I'm feeling empty and misunderstood. I should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day
should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good. Nakaparapura ba to wana ti memete nano ria kamen ko si nanan ti tarapuan no sakura ni maninga te akan mengen nanyo ataku ti akan ti memete nano yon tarapuan ya bubusi te kuna ya naki ro ya kain te e kosa fo nganaro na ba e sa aururing te akan te kuna yo etaku te kina Yesu asana kami orangan din ng oran ang pupusi memete nanom ko yan kwa taram de tayo me ako tarapon me yampo takanda nga pa kuna maro ko rin yan ang ko rin kan merurungim kukuray orita ki meta mero inanon amuso na kapen mengen nane wayu kuna maro ko tangiri ako na tikiro ay rin mente tapo ani ko tarapon me yan
sutani kawai Takaruai Yesu yo ya ai uni pede Yesu ina usu ona puntekina aran Yesu Yeah.
te taingai wapi me ono orai minisa porai te awa te wana. Mengen na nyon kanuan nara memete nanon te hiu yen kanya kiasa ni kos eta ku te kanya ramon memete nanon te hiu. Au memete nanon te wana wa hiu Yesu te kabe ne penerona. Payanari ki ba kunaya ni karinang kain narakawa. Besen dan ke abu kariniak are ikararoi takawabonge yon pupute mayana koraba. O sa kamera kanya samura yeyeran tapo na koroni ra mayay. Ta kamera man de bes na koy mori king kanya sa kawato menikatin tawa am katekeroi. Na koya unumanin ape me pupute mayana. O ami kariniak inanon tapo ngayore pakararoi tapo ngay. Kana beren tikeroi kuna tikeroi na bang koy may kanya ta kandani nga pati kuna ra korineya. Ena riki pa te banani ka katekeroi na koya. Ana me meuria kina bang kanya inanon nikira na ya pongini meu. Tekeroi rik hawa yon kanya te kuna ra katangiria. Yesu Penerona. Ko te meta nang orai reki nam rere o hai nanan na pete live nde dawa no way. Te taingai wapi me orai de minisa pora ai te wata wan. Nana ngai nari nara me met nanan te tai ai. O ta ku te akana. Kwa ta iau kani katanga are te iore tan ikena sira asi pam te na kinga sunta te nga pongare. Kora o te kani. Ai ko sa kawata ang kanya panami ndai na no ngai na nan te tawana way mete kuna ra kamata ngri bukin sipan tianaki are e mosra mente me way ayo kanya te kuna
au kantani nga pamene kuna mia kamdine yenta yai ina nga takaraunan na ko yake abes ndangiria anakaro anausuni kapene hapo ni ngoje sa pubusindi ta hiyo ni merite ta muriero sina ngoranganya nte kuna ara kwarine hiyo Tepi mai suari ki jenis mangkai yo apora iti awa tawana. O andi tan ngoram kanuan nara memetin nano inanon titawano wei awa yo na bangkan ni tawana aya kangai te akana. Meuri Hope FM please kokona ni katanga te kunare tarapon pa kana kurawan narapong yon Vanualevu. Aya kameurang kanya Tracy to kawan titapan e kurawani re meyai. Ako na marakorine yon tangire na nantawano wei pa nakana kurawan pong yon namtapan e komene yai Vanualevu. Nakatanga ibukim kandani nga mantebes senangan gori kito kukurei on wos korga kini kasiku ko ani kana kona ko yon na pa makiri bes. Tikirairi ki may kane. Operator
tarbonai Ake ate sa Me bonaki ga poki Ai pona nganiko Pampai nei daki Kona kita taninga Ya kita nika Tare pona koina Oiro koyan ditai Wal pun do yang dai sa tarbon Tare pona koina Kare bon Pai ka kukureng Yai te kora kora Mini na nonderai Meirong te atua Hai pona Si te me Yesu Yang te tare pona yo Tare pona koina Kare bon Pai ka kukureng Yai te kora kora Mini na nonderai Meirong te atua Hai pona Si te me Yesu Yang te tare pona yo Si te me Yesu Kuna tete me Yesu O te me Yesu Yera pa kuna tete me Yesu Te me Yesu Venir kuna Yang te tare Pona yo Yang te tare pona Ai pun si te bimeten wara ki te minisa e pōrai te awa te wana aresna mga kirikaki ai men arawan me meten nano. Me ngen nanya wa yu te wana me meten nano taku te akana. Ai te pera na sinti watana na pusego kona kameta iri ko nora na no te kuna are I speak Jesus me rundara take singers ke e course of hope me biribin. Me meten nano na pete kuna yo ki oina kai pun puna pekaina anita wawa. Te pupusin kande me iroia. Te watana me rang nutai, te watana isinang, te watana sino, o tan pupusia kande por me yon PC o me Christmas. O sa kame orang kande tapere nanon te tawano wei, me meten nanom te sanene, are iraran pe puakon te anene. Ayon kande kos, te sa me meten nano akina, te sanene mente kuna, are nakatanga kinta iai. Ai re pun parano kati keroi na koi mo ne ka me uri ne kati keroi ne na koi na ke kati keroi me yon PC o me yon na be Christmas. Ti keroi ni ka be ne o ka ndane ka te kuna re kwarne ya ta bere bukia musu ai kai. Ena riki ba tireita ke ata me roi mere na mi. Me na pe ka ko ko ron ta ba ka ra rona ko nang ka min ta ai. Ti keroi ri ka wa yon kanya kuna mare. Ke de sana ne ara kwa ngora ne panana. Ikantai kina aran Yesu Nakoia ameta nikabane Yei te rawi ke ko
Oi sutani kawai Takarua ya Yesu yo ya ayoni pede Yesu ina usu ona puntekina aran Yesu siyawa sa tiawa tawana ayona banganya tawana re ekos inanon nara live in the tay ayo ta kuta kana tigeroi de mananga sipan denak ara ba sipan inanon na utai ire mangaya oni kinaya pa chameta amu muameta kai kanga ke te kuna me sita ka tigeroi nange nan yo ya ka tigeroi na bangane te mostrawan daw inanon de tay iron tawa sipan denak on kami auru ko man katikira ko na ko sa katikira inte yai tawani pure taperan nang sime ya tana meaning kanyam katikira yo de kuna tawana are nari kanya pa
kangaritan panam ikatekeroin ako the west sipan chenaki. I don't know why you love me so. You see my heart, you know it all. Yet still you reach and take my and lead me there I could not stand. Oh, loving Lord, so good to me. Though I was lost, you set me free. I ran so far, still you called home, and would not leave my heart alone. With all my shame and all my sin, you held me close and pulled me in. One Sunday morning, I slipped inside, sat in the back, my head bowed low. Sweet home, and would not leave my heart alone. With all my shame and all my sin, you held me close and pulled me in. Oh, loving Lord, so good to me. Though I was lost, you set me free. I ran so far, still you called home, and would not leave my heart alone. Now I will spend my life to say thank you, Lord, for saving grace. Arata inkai tuwana roy de simincha tuwana. Mega sa ko na vegan kan din kini karon na rawon memeten nano. Ay punta ka na kami ka mas ni na live kun rawon pragin nam derio. Kanaro na pa yey kun mi ka tam sanene. Sangorai rom kan na kon tiawan mi awan de pakanta yey. Sina pero mon tikiran na ikiran na wan tangay nay. As narita kan yung oraran kanon dara katawano. Tameron tawano way.